Rainbow Channel min lutsaka min clear saktu te inchunga kalom lea du sakna chibai kabu kacheu voin September ni sompali chanhudan nile minute somthum velkhan Mizoram Christian tambertan chuan thulom omlem lo takmai The Indian Express chuan anron tar langa Delhi High Court chuan Hindu ho in neina dan Hindu Marriage Act 1956 nuaya nei inang in neina pompui turin hearing annai thu anron tar langa India rama hi athen voi khatna ani ome heng tuaile patil tam takta chu lomin an awa ma se Bible zirtirna nen chuan ain kaltlata wangin US apo tuna President Nimek Donald Trump hian adau dalna sahlea he thil adau dalna hi lantir zelin or darte po asiam ani kha ti chuan India rama phalrai turin Delhi High Court chuan arel meka Delhi High Court hian unregister recognize ma se man thai turin anlati fel man lo niin antarlang Hindu sakhobia dangten andu lo hle thawa Hindu in neina dan hian hei hi ako tum ani lo tiin andau dalna salhea India sarkar poin adau dal ngal ani ti tarlan ani Solicitor General of India ukil senior le thunei taktimayang Tushar Mehta chuan High Court hian daudalna athelut ngalani ti antar langa Tushar Mehta hian Delhi High Court Chief Justice D.N. Patel le Justice Pratik Jalan tenena objection siamin athelut ngala Delhi High Court hian ankaltlang pui ani chuan court sangzoka daudal turin ain ruam manlok ani ti antar langbok kan dan le kan society te kan hlutna te awang hian nei ang in nei na hi sacrament atana phalra hi India dan kal ani atia Hindu marriage ak nuaya hian mipale meichia adin le siam kan ni angin mipale meiche inkara in nei na relationship hi tuma khable thik thailo achung nung ania nei in ang in kopna ero Hindu sakho in nei na dan hian aphal lawani hati heiba ka hian Tushar Mehta hian Constitutional Bench in hemichung changa thutluk na alo siam to chu Delhi High Court hian athelut telboka nei in ang in kopna hi nol ania hemikala Delhi High Court hian thutluk na asiam ani chuan dan bo chiat na ani don ani ti ahriat tirbok he thu hi voin September ni sompali thotan ni hian Delhi High Court hian an ngai tu ania ma se sarkar lai puya tanga daudalna auma wangle ukil senior nena tanga daudalna na takmai thelu ania wang hian anthurel hi ti top lai lok ania October tha ngai tuanon le turin da ania heipo hi Tushar Mehta hian alan hial zui zela Supreme Court thu dinglai bo chalo turin avau khana Supreme Court chuan nei in ang in nei na register hi arem tilawa thu chua an siam to awangin court niamzokin bo chiat ram hi tumlo turin ahril bok niin tarlan ani hetilai hian DNA chuan voina vek tlailam dar thumle ministrom ni khan China le India LSC buena chungchanga rampani minister ten in biakna an nei nuwa po LSC a thil in thak danglam engma ala omlova rampani sipaite hi anin ep ngain anlai nebranga malak na tharpo alom lo zela ma se antran mun thak le in nu dona lam hoya chetna engma anla nei lo ve ve nin antar langa thalizet ani nep nuwa po foreign minister te in biak nei omzia hanei lawa khamin nu khan in nu do dan tur chungchanga commander levela in biak na kalpui ania ma se chupo chuan omzia anei lawa India sipaita chu engpo thlengse machon thei turin in ringranga hom turin thupek ania China PLA lamtan hian chetlak antan akhira wangin angoi ri nin antar langboka masi missile ka chuana le ral thuam dang thranem taknen online chopna salea India lampoin hetiang tho hian ral thuam a chop hi nukir atum ri big launin antar langbok India le China hi khovela military chaknalama indot chia ania China hi pathumna nin India hi palina ania
boruak lama Air Force lama khovela ram rang din mun thirna po indot chein anom thoboka China hi tlemin achung nungjok deuh zela pathumna China nin palina India ani engpo ni se China le India hi kong engkima indot chia ommek zel ania pathumna le palina ani deuh zela akhoi ve ma hi inzuam vial turchu anni lovin ahriata in hlawem turpo anom chuangin alang lobok tichuan kandin mun hetiang hi ani takreng awangin military strength lam khachu kan video masalama khan karon da toa Air Force lam bi ka khovel ram krang an chakdan indot lothir donila top 10 chin hi lothirela ale zongin somna tangin kanthir chodon ani indona chuakta se in hlautur an niam ti tepo kan chu thiam theinan atangkai ve tho ome top 10 na hian somna hi Germany ania Air Force a thok timayang pilot le crew hote tiamin singni sangsari zanga anneya aircraft hi zali somruk chuang annei an fighter nei thathi European ramten thokhowa ansiam Eurofighter Typhoon hi ania zasomli pakhat annei ani Pakuana chu South Korean Air Force ta hi anni nathok tu singruk sanga anoma aircraft zasari chuangkret annaya fighter jet zali chuangvel le helicopter somli annei bok ani fighter jinga hian F-35 Lightning II hi anchuan vor ania som pathum annaya somruk an order mek ani F-16 Fighting Falcon za somruk pasari lai an nei bok heibaka hian F-15E hi somnga pakua an kolmeka kai T-50 anti mai hi somruk an neya Northrop F-5 hi zachuang Z an nei bok pariat na hi Japan an niya nathok tu Singavel an neya aircraft zasari somnga chuang an nei fighter jet jikrang zani somthum le helicopter somruk an nei bok an fighter chuan vor hi F-35 Lightning II ania som pani chuangkret an neya he fighter hi za somli pasari lai an order bok F-15E za somnga panga an neya Mitsubishi F-2 somruk paruk an neya hi F-16 entona an siam niin riat ani pasari na hi French Air Force te anni nathok tu timai zelila singli sangkhat annaya aircraft annei zongjong hi zaruk samli ania fighter jet za somnga le helicopter somsari chuang annei ani an fighter chuan vorber hi India Point aleitak Desert Rafale hi ania za somvel anneya Mirage 2000 somli annei bok ani paruk na chu Royal Air Force te ania United Kingdom lam ani nathok tu singthum sangthum anneya aircraft zanga somnga anneya fighter jet za somruk le helicopter somkua annei ani fighter annei jinga anchuan vorber chu F-35 Lightning II hi ania sompariat chuangvel anneya za somthum pariat order annei mekbok heibaka hian atluk puya ngai Eurofighter Typhoon zale somli pahni lai annei bok pangana Israel anitlat mai ramte takte ni ma se pangana an hauphak tlatani nathok tu singthum sangli vel anneya aircraft zaruk samma chuang vel anneya fighter jet zathum pali chuang annei bok F-35 Lightning II hi an fighter chuan vor ania somni pani chuang vel tuna hian ankola somnga order mek ani bok heibaka hian F-15E somnga pariat lai annei boka
F-16 hi zanhi somni le pali an nei boka US fighter tha ho an kol nual ani pali na hi Indian Air Force te ani na thok tu nuai khat singli velai kan neya aircraft po sangkhat jasari somnga chuang jet kanram hian anayani multi-role fighter jet zanga chuang kan nei boka fighter zinga anchuan vorle India in amandrim berchu Su-30 MKI tahi ania zanhi samruk jet anaya Desert Rafale hi panga kan nei meka order zongzong kha somthum paruk anika Mirage 2000 hi somli pakhat India hian anaya MiG-29 somruk paruk anay bok haibaka hian India siam hal tejas fighter sompariat anay toa siam belmek zel hania MiG-21 za som chuang anay bok ani pathum na chu India melmalian bernimek Chinese Air Force te ani na thok tu nuai thum singkwale sangriat anaya aircraft sangthum chuang anaya fighter jet sangkhat zaruk anay bok China hian achuan vorta chu Chengdu J7 hi apakhatna ania zathum samriat chuang anaya J-20 fighter somni ai tamma anei bok Su-35 Russia kutsuak somni pali anaya Su-30 MKI somsari paruklai anei boka J-16 fighter zasam thum anei boka J-11 fighter zathum ai tamma anei bok Chengdu J-10 fighter zanga chuang anaya Su-27 hi somsari panga anei mek bok ani Panina chu Russian Air Force ani na thok tu nuai khat singli sangriat anaya aircraft sangthum zathum lai anaya fighter jet hi zaruk samnga chuang anaya helicopter sangkhat zathum anei bok Su-57 an siam meka somsari paruk siam chua antum phot tuna service laya chuan Su-35 hi somriat pariat anaya Su-30 za som pani anayin hriat ania ai hian anei tamdai mai thaibok MiG-35 hi pani anaya Tranem tham tak mai siam chua tummek ani Su-27 hi zasom kwa pani anaya MiG-29 hi service lai zasom ni anei bok MiG-31 po zasom thum panga anaya heain anei tammai thaibok ani tichuan khovela pakhatna nina haumek tu chu United States hi ani nuai thum sing ni jet na thok tu anaya aircraft sanga zani anaya unmanned aerial vehicle sanga zaruk chuang anai bok UAV hi drone angdeu mihring chuan ngailawa khalchi thona ani berang chu Air Force budgeta dollar billion za somruk pangalai anda ani multi-role fighter sangkhat zariat chuang anaya anchuan tolol hozinga F-22 Raptor zasom ko panga anaya ramdang leive po anphal lokha ani atluk pui deuh tho thra F-35 Lightning II hi zani chuang anaya anman tur siambel mek zel ani F-16 zakot chuang anei bok F-15 zani somthum vel anaya F-15 Strike Eagle anti mai hi zani somle pariat velai anei bok ani
Khuvela Air Force lama chakzual ram somte din hunania US hi achung nung fal dewa China le India hi atam lama in thaudo ma se an fighter le aircraft hi an that dan lama chuan anin tuklang viawa eng tiang jong point an hlom ve ve hle ani